idi awo nasomanga awo ni kyendukira obulungi ankomeri dakaboyo yali akrosya akumbe taxi park ng'atunda tapes n'ekindi ng'ali coding enembo aye nga ine emizano nga munakatemba nga babeta basota basota drama actors balinga nga ni mukwano gwe bamweta Musa buti ali Sweden doctor malaina yasoma buti doctor tekano muziwe kukulunga idanga nkokingira muhenaawo buno omukwano ogwo omusomesa nekisa yankokinga mwawo past papers yandetera yoluzungu yakubati ono koloti tekanawo nafunawo mukwano gwange bamweta Muzeyi Mwasi yakolanga mu UEB sado oyo muzeyi oyo mwenda United buti wali yalinga nendanga abamwidi bamwidi Muzeyi Mwasi mulamwisa wona wowulira Muzeyi Mwasi oyo yankoba yandagana mutawati oyo nosoma yankokinga ngokubala ngolwa Sande nolwa mukaaga bwetabaire mu katalo lushina dalo lwa Sande nonya Muzeyi Mwase yasulanga kumpi bijija Referral Hospital awo ali kakindu studio amali amayumba agali awo kumpi ni wa doktani oyo doktor waba magumbo oyo doktor balina wali kliniki yawo mwami oyo yasulanga gancho ankokinga okubala yona bakola masazo edo bakola sasa no kola bakutegeera biga nawo Muzeyi wekukulu musana tone after mu struggle yo kwesomesa zinkasi ni ya 3 eyo ni 4 yankoba ati obaire mu bitabo bino kafu butuko ida okole UNEB era yankoba ati esente tijja kusasuza school fees noni ya sente da UNEB okwebya katale ebyo tinakana kenda kuto president kyazimba esente da katale dona nzibu odifuna wediba nzibu koja wange mu advent na musule kirozo nti Muzeyi yankobe atenga nokwenda kwange nje nkole UNEB that was 1998 nje nkole UNEB tata ndikobwire otwatamba nikoja wange eriyo mu advent ereda mulala senior 4 ndikwenda kujisanga UNEB so ereda wange mulala muchacha ba advent Muzeyi Zuwa ampulira Muzeyi Zuwa omwedi tayi mu byakayongeze kugula mayumba itaka so that amao bugemba awo yatole sente yadiwa kojanje Uncle Patrick Kidia ati omwana aja akole UNEB nawo nancho naida Busemba TSS Muzeyi waikukuru ya ministeringa UNEB obamala okundisanga na yankoba ati gyosoma ebitabo oiro okole mocks nera nakola mock yakola bulungi nakoba ndi pega nawo netikire UNEB mu 1998 obo naida nakola ki UNEB wenjikola sabona bitabulungi afuna abiri na munana pega nawo Muzeyi yankoba ati mpegano at least Katonda alikwira mu ekiroto kyo alikwira mu ekiroto kyo jja mu maiso bokyana nakoba ati pegano mu kyenda n'omunana koze senior 4 kyenda na mwenda naja ni struggle n'endala neyo obona akola hege sebo nakola hege pegano wekola hege nakobaye mukoze nti naba ni mukwano gwange bamweta Mutebe yali kujinja SS yawo ayi yamalera kujinja modern wedigeri kubinero fwenyawo nakola Mutebe nti olikola community yako ati ndikola hege koze nsija kuja mu class kandi denga yoli nze ndetiranga notice dimu wezete nze ndini culture yo kusoma reading culture tikibulanga kumula mwange ate kyensomi tikiva wano kiva mu bwongo pega noni ya mpendetranga Mutebe oyo then naafuna n'omwami bamweta John Lukakamwa yali ku Giso wa Mpumu de Kimaka abasinga uyo mweta John Meja omwidi wa manirawo yali ku Giso era buti wa olukubeyo mwami mtona ati yankoba ati njya kugemanga ku bya history paper 3 oyena yange manga mu mpegano geography Mutebe oyo yange manga nafuna omusomesa oni wa jinji SS abamweta Mwasadoyo munani botina kuda kujinja college yawo nami mwelina katono waliko yamaina manji nga wena bwali yachuka Hasani yes Hasani yansomesanga mu ebintu ebindi economics so bwena malawo bampa amagezi abantu abona basomesa private teachers bange edukire ndifuna notice knowledge transfer
mwene kale njite njeyogese banko bati gutaye nkogula ebitabo nangulwa gatabo ganga economics ndukule kitabo ekincha kyatayebwa nebindi nabira na library number ayenga mu biyo wenva mu katale timala nentenduka